USA Mizo News clear to te chibai vek ule July ni som ni le pathum alo ni le tereng mai le Iran le USA Indona nasatial tial maya tukin a phei chuan a voi som pathum na atan Iran ava bei le nek mai ni Eastern Time da ruk le minute somli panga borvel khan Iran chu USA na vanwai le ta nek maya Arab thak lutuk in avachele ani ber mai ta hian thil ti cheta nei chap maya President Trump adu dan ngat phei chuan missile an lo da thatto na ang chi te an rin hlel na mu na piang mai kha bom chiat mia atum ani le tum som pathum na han ti hian mani de luka ceasefire in rem na an lo siam an bo pel to nu a tum som pathum na atan tukin khan an vanwai le nek ani amaro chule report kim chang riat tur lom lova rap thak takin an vache ani ber mai thil ti chiat atam hle maya Iran lampo hian thei to pan lo chuwa ve tin longlian pui mai an han ka chiat ang chi te po President Trump chuan thil ti chiat zong hi Iran poisa in an choi sak le vek tur ani at hial ani honin indo na kalpui hatum lem lo ni inalang an indo na ero azual tiala Arab thak tial ani ti kha kan han update thei ni mai te se ole ke ni ho ina kan hriat tur poi mo lutuk awma thalak kan hua hian han en masa ila hi Thailand atanga ron lut ania ti chuan Thailand atanga ron lut keima ni ho Asian ho bek atanga an mu ani tin thalaka kan buang hian hei hetiang rim thra thei em mai uifing kan ti khan a han zonga an nima a phor chuak teu mai ni ta chuan le ke ni ho tlang mi ho du zong tak mai rawtuai te balhla kung ang chi te tin lai king ang chi te monitor lizard Bengal monitor lizard antia hang tiang he telani tin sahring te po an lo phurtel boka ti chuan phun le thei mai turang chi plant mo hang chi te po hen man chuak thau mai ni atlem lo khop maya pong za borvel antia hi an han mu meu chuan a check tu te pon beidong amak anti hle mai ni official ina asoidan phei chuan agriculture detector tu na ui mo agriculture lam rim an nima man chuak hal thei zung ui ming hi meisi antia hei hian tam tak apui na sale antia ni tin liking an mungat phei chu US Fish and Wildlife Service an pekir le ani until mu he an mai lo khop maya heng hi kan thiat ve hrim atan kan soi tel le lo ko nge bekang te zongta mu phun le thei turang chi te phalani lova leilung dana mi fingte mo til ria tenan soina chuan ke ni chuan du ken thei mai mo kan ti thina drugs rui thei thil engam ani lo chuan a poilo kan lo ngai thin amai ro chu dan mu mal tak an ne sarkar en stick em mai heram leilunga han phum le thei han phun le thei ang chi te
trâu lệ thầy ang chi reng hi permission lovin aken lu thei lo ten hiala ni entir nan zong tra mu te po chin le thei ni tro phun le thei ang chi te thil tam tak o mane kha USA lei lung chung a han ra le turang chi te kha an lo khap ani chuwang chuan phal ani lo ti te mi fing mi thil mi hrazau te chuan soi fo thina ni chuwang chuan tuna thla kan mu hi atlem lo em maya raw meat ten ti hiala sa hring enga mo chi te atel chau mai ni hei hi kan hriat ve hrim hrimatan a tha nge Thlawhna hian du in thon thei ani lovania ti kha kanan puang ngal maite ni maite se tin han soi bel le tur atana poimo de mai om chu hey friends an tam ti te chakok ti vel mo ram nuaya an du kan la heng te po hi mani po khan an lo man to ni du alak athiang ringot lo a free a thon tia wanga du alak tur tina ani hau lovania kan film khur theu theinan tanin la le ila ti chuan sanga kan han mana sangaman ate po ate kan du awangin tirok te ang chi te kan mana kan kha thla le turang chi te om trew ni chu mani po mi pani sangaman in dollar singa lai mai an choi tir kha ani chuwang chuan sanga kan mana ni pon film khur le angai ti kha an soi zaw le lok ani ole Israel lam an le lok tengo Israel an froi tu pa Benjamin hi New York mayor son New York aron tlo chon kaman tirang kha an ti vela ni amar tu nai kham CNN lamin aron post na chon man thei na permit kanai tak lo ti in CNN lam chon aron soi le ni eng zo nga di kang khret har khop mai amaro chule man thei lo ir ngai phot mai tiang la Israel lam chuan ano soi dan chuan monday.com hian lay off na atanga han ban tir an tam hle mai ni omani chu tak chu tun lai AI awanga boina kan ti mai thin kha ni a chan chu AI kal tangin robot ang chi te tam em awang hian mi hring ai an thok thazok sia thok chak sia chu chuan mi hring na alana sap hle maya an soidan ngat phei chuan 20% vel hi Israel monday.com ina soina chuan 20% borvel employee tuna hian a lay off ani aron ting hian nge ni chu mi za thum som nga borvel lai me ni tel evip thil kheng ani hei hi lom zel tur an ngai boka maro chule Facebook nei tu pa hei meta mo het nei tu pa hi chuan tukin lamaron soina chuan AI kan promote awang hian mi hring ina na nei tlem turang chil heng hi chu ani chia lovania mi hring ne na kain connect na po tam tak kan la mang tang kai do na mi ina an lawang em chu ani lo ania aron ti ve thung ani eng po ni se AI hi chu ke ni ai an thok chak hrim call thil ani awangin an chin chian hai thathei em mai sia AI siam na company ang chi te a kai noi ang chi hrim hi chu thiam vekila kan fa te tan po mo na thatak an la mudon chau ani chuwang chuan thiam na asang tual do na le khazir velo tan chuan na hi chu atlem tualang ole World Cup kan mang zo chia mani de luka World Cup kan han man zo to nu khan I rap thak tak mai chan chin hriat tur om le en New York police ina until man chua hi atlem lo khop mai World Cup chung khan trafficking mo no chi zor tin ang chi te mi hring ru bong chi te khan tiang zong yang chu human traffic ang chi te po an han man chuak teu mai World Cup chung thil kheng ania hi New York police ina department ina anon man chuat te an chan chuat te anon soidana chuan mi som li le pathum hi human trafficker ne na tangin kan chan chuak te ne World Cup chung thil kheng ani hei New Jersey chebor vela thil kheng ani tin an special victim ang chi te tuna trafficking victim kan tiang chi te hetiang a hian nau pang te pon tel nge ni mo nau pang hei ti lui na wanga no chi zok ti rang chi te
tiang te po kha an tel ni an soya ti chuan mi somria le pasari lai mai an target zinga an tel nge ani omani chu tiang chuan New York lo California te abik takin Florida le Texas ason trafficking rap thak tak ten om tak hi mu chu turom rengani naupang an ruk bong chi te nu le pa ne na changan lak sakang chi te le no chi zor lui ti rang chi te tam tak mu tur alom USA hian claim viau tura kan lo ngai rengot kha lo reng lo atam lu tuk hini top main abik takin Texas soram ri ani wangin misual ho yan mang tang kai the em maya tin ram dang atanga an ron bum hrim te po ma USA kal du ani chuan poisa kan hne min pela kan thua yang che tia poisa petamai amaro chule USA an ron thlen le thleng khan NTT in an threng ta ti khan na thok lok thei lo khan an man ni kuta ten oma then chu no chi hin zot tir ta tin mi te an lei chhon tir le chung te po chu mani deuh lok po khan thil thleng ani USA nge aro pui lo ani chu tun tuma kan thupuan chu Myanmar lam hen puang le lok teng Myanmar visa ole visa adang om kan ti kha visa student visa abik takin han soi masa ila tun na hian putrama hian thil thar deuh mai chin chuale atuma chu tapoi tur chu Myanmar te po telin student visa kan tiang chi F1 F2 ang chi te J1 J2 ang te po niang chu dang khatiang visa ang chi kha tun ma anga all sam taka renew zung kha oi to don lo ani dan thara hian I-24 an tia chumina talan dan phecha a course azo huna azo vela ho thei ngal turang chi chung tiang churua manna omani tun ma chuan an zo nuwa po NTT inmo renew tir le rei tak student visa nei boxi na thok thei boxi kan tiang chi te kha alo om thina tun tuma hi chuan dan thar aman do na wangin an om du ani po in United States Citizen and Immigration Service fee pe ka nga ama in avadil non le kher don tina ani tunma anga rei tak han cha mang chi te kha aphal to don lo ani le visa chungchang han soitak chuan India tang le Burma tang abik takin tourist visa hian tlang puya kan zai thiam te le nge pathian thu soi te mo speaker te an ron kal hian mi tam tak chu nia an ron lu ta tlong takin an chuak le a thaim mai ni amaro chu tu nai ni kum bor vel tang khan tourist visa interview hen kan zai thiam te speaker hrim te po an tlateu mai ni visa mu lo teu mai tin lo lu to thin visa lo mu to thin te po kha Chicago an ho tir le ti te omani chung chu I kan han soi kual ve zo kanga ka hredang tokin le an rin hel wang shim te po ani thei maro chule in chan o khiom thin ani kan thia tangin tourist visa hian na tho oi ani lova tin heram chunga engamo loman an lo pe a gift kan tiang chi te thil tam tak loman ti mai teng thil pek an lo lak hian hi dan kal ani an tiani achan chu tourist visa chu tourist angen omanga heram ain poisa ron mangse heram moina te ron thlir sela USA hian sumle pa hi mang chur se ti kha an du ni amara chu keini hoina kan chan sual thin chu tourist visa alut ni si khan thu te soi ngem te soi zai thiam kania ema speaker kania evidence om mia silo entinan khatiang angaron culture ni chuan a visa kha ran pa dei kha ngai thina ni chuwang chuan tourist visa aron kalsi tourist visa nena in kung kai lo thil tam tak kha an han soi chua thin ta ka wangin a buai thin niomani tin entinan ani chuan gift and pay changa ilang em tiang so lang chu ti te ani le na thoi tu mem na tho tu rom te chuan ka thok veng chu ti te anin kal thuai to ni tourist visa na tho ya thiang lo kha hriat tur ani amaro chule overstay shim USA a million somni panga ve an oma kha ro kha chu na thok lovin an nung thei chuang lova
amaro chu tourist visa kan nei to chuan interview huna khan tourist visa nena in kung kai lo lu tu kan chan thina wangin an reject thina ni local le zel tur te po I film khurila enge an zo don an zo huna tourist visa ni chun chu tianga chan chi nge chi lo ti kha han ngei to zung zung ta mai ta ila athavia wang tin hei India pay chu film khur le zuala nga USA tangan kala rong bol tu te henge wa pastor ang chi te midang dangan yang chu tourist visa kan lu ta ni chuan enge kan ti thei chin kha tlem le zuala I sa khuana ngat pay chuan Christian na nge hei thu soi nang chi te kan nei don kan ti vei chuan an run ho ti le ngal don chu ni mai chu bang chuan tourist visa ni chuan leng vak mai anga om tu thu te pathian thu te pok soi nga tiang chi te kha kan ti vei chuan ron thon ho le ngal don ani chu bang chuan I tourist visa ani chuan kha tiang vela a level ang thapa om tur chu tiang chuan interview na po soi thiam angai hle ti kha thanem ngai na awangin kan bel sa ve shim ani ole Malaysia news in lu lok teng o tun na hian boruak thar an ne kan ria tongin raltlan in anuai ti ve mai teng an chim ne khop maya Malaysia top tak te le misual tam tak kan ti te so refugee lut te an tam mai refugee kher lo te po mo chu tiang chuan ya ram dang mi te awang son ming po che khop maya misual tam em mai ni tu nai lukhan Malaysia chuan UNHCR tuna refugee la ho pol kan ti meng chu UN kan tiang ho ne la khan eng po ni se refugee registration program system asiam la hen refugee registration chu hun enga mo chan ti top turin a hria tir ani omja chu refugee anga an lak thin an lo register thin kha ti top lai lok turin thu ape ani he an malak nei sarkar en kol na hnuai ral tlan te en kol dan tur ro man na fel fai taka kalpui ani theinan ani ti in deputy foreign minister Lukan is men awang Sony chuan senator Hussein Ismail an Rohingya chungchanga zona achanna soi ani sarkar DPP hian ramdang agency terin chan ngai lovin policy le registration data in kol theidon ani atibok sarkar lai pui chuan Myanmar Navy in do long manga lawa jela tanga barma mi sanga lai mai chu ruai kirle turin ain bua sai mup bok ani an tamang reng khop mai tuna jail barma mi rengut po jail tang mi sanga lai mai no mani mani dok lok po khan thon honwal to mi than khasoi dan san thona nen po hian an thiar mek ti te omani thona chunga hian an khung topa sit om mi alo hian tam takan no kho me ti te news mutur ombok USA news sain lu le lok teng le putra nge a pui do ne USA illegal overstay lui ani chuan nikhata dollar zakwa somkwa pariat a choi tir da na ngai tu mek antiani tuna hian le putra administration te hian ramchum pemlut reng dan lo om ho hi tuna hian an hriat an man thei kan ti don ami kha lekhan sem mi amia to mai ni omani cho lekha lo dong tu rangut po hi mi noi kha chuang vel an om ton te ni lekha chuan I ho don nge ni khata dollar zakwa le somkwa pariat hi choi don te ni chu wang chuan mi then khat om rei to deuh phei chu an chu ta nuai som pariat mo 1.8 million borvel hi choi thei tur mai po ha anom don ni in an soi bok ani ting ani zel don thret ani lo maro chu hei hi dan kal ni an soya President Trump hang anin overstay awangin choi tura lekha sem ang chi te lekha han pek chuar ngut hei President Trump an power nei lo hetiang in ti thei reng lo ti in dan then khat chuan a soyan tian akal bokani an tiani amara sukum sang khas ko som kwa paruka immigration dan siam ani atang khan removal tiang no chu theina order hi an zom lo ni chuan paisa zoi phal sak alo ni to thin
ani omani amaro chu eng tu president mai dan la tilowa amaro chu le president Trump hi ama saber po ani mai thei an ti nge ani le tun tu ma hian hei in than har om chaudona a enge mitam te aruni chawanga sarkar hi asi sok don nge an ti si soi kan ti don emi an ti kual bor vel don ani le heta hian Ted Cruz an ina aron nge soilok prediction a chuan tuna mayor thokmek New York mayor kan ti Muslim pa so nakina chuan enge Senate ni ala tum don ala chu don aron ti hial ani chuwang chuan Senate ani ngat pe chuan hlawm viau mai thei ani tuna hian ain buat sei mu pa aruk chuan president chu tur te po hi mai chia democrat lama tang chuan ron chole don ni in soilok na aron nei nge ani an soilok nei dik vek nong nge riat ani lawa Senator Ted Cruz a soidan ngat pe chuan tuna an representative Alexandria Ocasio-Cortez hian president hi achu don ni in aron soi nge ani ole Burma News ngai thale chun lokango le tun ha hian Aung San Suu Kyi mu tum na thu thang atam khop maya amaro chule Philippine ASEAN Foreign Minister hian tun thanga la soi chu mu min phalsak don le don lo hi confirm lom lo ani ati maro chu ka mu hrim angai ati ve thunga tuna thalaka kan mu nu hi ania ani hi mi poimo tak mai ania Philippine Foreign Minister Maria Teresa Lazaro ania enge asoi ti chuan minong lai le apol te hian ASEAN lu hi chon chak amaro chu ASEAN lu tur hi chuan ala hle ani an thutiam hi an ti hlotin lo awangin tuna han kan ngai chang reng chu wang chuan lu tur an du ni chuan an thutiam ang chi te politic awanga lungin tang te an leader te po ni se an chua tur ani an thutiam an ti hlotin lo chuan ASEAN member a hian meeting a hian tel thei lo ti ani le tunai kham ASEAN meeting summit an nei na hian kolram atanga tel an lo om lo ani a chan chu la tel ri su se an ti awangin tuna hian Myanmar lam chuan ASEAN tel ve phet an tuma pani dak lok pokhan Aung San Suu Kyi kan chua an ti zalen takin kan da ti te a chan chu mitam takin an enge aron tlot na mai ani an la chua reng lo ASEAN luan duwa wangin khovel ma do tan soi mai ani zo ke ASEAN hian polo pom se an member ate an meeting ate ron tel ve se an duwa wanga khatia an thluak an vor vel mai ani ti in anon soi ani ole zan ina kan news su kha zong kha han ni mai te se in zawa in lalpan mal som theu cheu ro se